Možete li se ukratko predstaviti našim gledateljima? Mateo Đido iz Nove Bile, općina Travnik, imam 21 godinu, bavim se uzgojem pilića, pataka, janjadi, nedavno sam nabavio ponija, konja, imamo u jezeru nešto šarana, imamo u ribnjaku nešto pastrnke, imamo plastenik ovdje, plastenička proizvodnja. Bavim se od, pa mogu reći, prvog osnovne golubarstvom, od golubarstva je sve krenulo. Da, baš smo htjeli to pitati, otkud ljubav prema stočarstvu, voćarstvu i poljoprivredi? Pa, prvog goluba sam našao u Nević polju, vozao sam se slučajno i taj golub je bio ranjen, uzeo sam goluba, donio ga kući, odhranio ga, golub je pobjegao i otad je krenulo sve. Onda sam nabavljao nove golubove, zečeve, patke, koke, guske, janjadi, magaradi, koze, svašta. Evo, spomenuli ste da se bavite plasteničkom proizvodnjom. Možete nam ukratko opisati čime, šta sve proizvodite, gdje plasirate vaše proizvode i može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od toga? Pa može se živjeti, samo nam treba malo bolja podrška, ali mislim da će to sve doći na svoje. Ja sam još uvijek mladi i poljoprivrednik. Što proizvodite u vašem plasteniku? Imamo ovdje paradajz i papriku, imamo paradajz volovsko srce, imamo papriku. Gdje plasirate vaše proizvode? Imate li kupce? Evo, nedavno ste pokrenuli vaš obrt. Jeste, pokrenuo sam mali obrt, malu voćaru ispred sportske dvorane Nova Bila. Donedavno sam prodavao sve ovdje kod kuće, a od prije mjesec dana počeo sam da prodajem u maloj voćari. Da li je lokalno stanovništvo prepoznalo vaš rad, trud i evo dolazili dole kod sportske dvorane u Novoj Bili gdje ste otvorili da kupuje vaše proizvode, jer svi znamo da su domaći? Pa mislim da su prepoznali, a i ako nisu, prepoznaće u budućem vremenu. Vidimo ovdje u pozadini imamo i mlin, možemo prošetati? Možemo, naravno. Tata je ribolovac, tata je napravio mlin, tako da je to tatina ljubav. Moja ljubav su konji, janjadi, golubovi, to je od golubova sve i krenulo. Pčelarstvo, pčelar sam od 5. osnovne, zapčelario sam uz pokojnog susjeda Peru, Baju. Pa kakva je godina ove godine je slaba za pčelar? Pa ova godina će biti sigurno slaba, zato jer ima puno kiše, nema cvijeta i ovo što ima sve je saprano kišom, ali nadajmo se da će pčele preživjeti tako ništa. Bez pčela nema života, kaže. Pa tako je sigurno. Evo nas ovdje, kako reći ste, kod očeve ljubavi, kod jednog starog mlina. Jeste, ovo je, pa možemo reći, stari mlin. Malo je sad i zapuštano, nismo tu, tek je krenulo ljeto. 15 godina, ja mislim, ako ne i više, ovdje je mlin. Ovdje je ribnjak, ima nešto malo pastrnke. Dole imamo jezero, imamo šarana. Bilo je tu još 2 ribnjaka su bila, mislili smo nešto ozbiljnije, ali prošle godine ste trebali doći kod mene, imao sam oko 500 pataka. A ove godine će biti nešto manje, jer imam sad i voćaru dole i plastenik, i janjce, i nešto pilića, i previše obaveza. A sam radim. Baš smo htjeli to spomenuti, evo, rekli ste sam radite, imate li podršku neku? Pa imam podršku od roditelja, dosta mi pomognu u plasteniku, u hranjenju ovaca, janjadi. Mada to nešto i nije puno janjadi, uvijek imam neki 10-15 janjadi.
imam rasnu tornjakušu, bosansko-hercegovački tornjak, imam hrvatsku vraćalcu, isto leglo imam i od vraćalca i od tornjaka, tako da... Kakva je potražnja evo za psima kao što su te dvije, ajmo reći tornjak bosanski, to je autotona travnička vrsta, tako da vjerujem da je jako tražena. Pa velika je potražnja i za bosansko-hercegovačkim tornjakom i za hrvatskim ovčarom Pulinom, nekoga zove Pulin, nekoga zove hrvatski ovčar. Ti psi puno pomažu našim ovčarima, obilazim ja i naše ovčare, ja imam baš preveliku ljubav prema ovcama, prema pčelama, prema svim životinjama. Puno im pomažu od čuvanju od vuka, vraćalca, vraćalca može zamijeniti 2 čobana. Da, baš smo htjeli to pitati, otkud naziv vraćalca? Pa zato što vraća ovce iz parcele, njive, kako hoćete, u koju se ne smije puštati, iz žita, sa ceste. Imam ja kolegu Halila Sefera koji dresira te pse. On je imao nedavno psa koji vraća iz druge trake ovce, samo prate, znači jednu traku, isto auta. To je strašno nešto. Koliko je recimo vremenski potrebno da se pas vraćalca dresira da bi bio spreman na takve poteze? Ovako, ja sam imao prošle godine u 8. mjesecu leglo od svoje vraćalce i njen sin je bio, pa mogu reći, skoro savršeno dresiran sa nepunih 5 mjeseci. Ovo je naš poni, 5. mu godina, nedavno je došao kod nas, lijep je, miran je. Planirate li evo u skorije vremenu nabavku većih konja, možda lipicanera nekog ili? Pa planiram, gledajte, zaljubljenik sam u životinje, pogotovo u ovce, u konje, u golubove. Nedavno sam upisao se u školu jahanja kod našeg Branka Šumana i njegove kćerke Branke, škola jahanja Mustang. I jako mi je se svidio i njihov klub i oni kao ljudi, profesionalci u jahanju, sigurno u uzgoju konja. Oni drže lipicanere isto tako i imaju još, mislim, jednu rasu. Sad toliko ne poznajem konje, ali mislim da ću ih upoznati u skorije vrijeme. Koje su karakteristike ovih malih poni konja, čemu služi on? Ovaj konj je napravljen za rudnike, prije su radili u rudnicima, a sad trenutno je samo atrakcija djeci, ljudima, jahanje za djecu, što i to manje koriste, više koriste za djecu i velike konje. Jahanje je zdravo i ja bih ga preporučio svakom. Spomenuli ste malo prije da je vaša prva ljubav i da je sve ovo krenulo od golubarstva. Tako je. Evo u ruci držite jednog prekrasnog bijelog goluba. Golubove držim od svoje 7. godine. Prvog goluba sam i našao poštara, ranjenog poštara. Ovo je isto bijeli poštar, pismonoša. Nekoga zove poštar, nekoga zove pismonoša. I ovo su jako lijepi, jako pametni golubovi. Ja ih držim samo iz ljubavi, neko ih koriste i za trke i takmičenje i tako dalje i tako dalje. To su takozvani golubovi mira. Tako je, golubovi mira. Ja sam ih iznajmljivao po svadbama, davu iznajmljivao, nekom dadne, nekom iznajmim i tako. Ovdje je jedan par, mužjak i ženka. Jako lijepi golubovi, jako pametni golubovi. Vidjeli smo da također pored golubova ovdje imate i male piliće. Ima ovdje, imamo 4 rase, sve u čistoj rasi. Imamo grakorastu pirgu, pravljena u Preluksu, imamo mađarske crne, slobodno uđite, malo je tijesno, ali možemo snimiti.
imamo engleski Sussex, imamo Australok. Po meni je ovdje najbolja rasa engleski Sussex. To je engleska rasa koja je dobila ime po županiji Sussex i mislim da je i mesna kokoš i kokoš koja nosi dosta jaja, a kod mene su ovo izložbeni primjerci Sussex. Tako da sam siguran da bi mogle čak i na izložbu. Ovdje imamo većinom janjadi koja su za tov. Ima par ovaca koje će ostati za dalje držanje. Par janjadi lijepi, evo kao što je ovo. Imamo tu koke, možda se malo trave ne vidi, ali stićemo to sve i pokositi sred. Non stop radimo, tako da... Vrlo ste mladi i ambiciozni, a mladi danas sve rijeđe rade i u poljoprivredi i u stočarstvu. Pa evo, možete li kazati našim gledateljima, kazati mladim ljudima da se ljubavi može napraviti solidan posao i živjeti od ovoga? Može se ko voli, ali ko ne voli ovo ne može držati. I ja bi dao savjet onima koji ne voli da uopće ne pokušavaju držati ni koke, ni ovce, ni ribe, ni golubove, ni konje. Konj osjeti ako ga ne voliš, naravno, kažu može udariti, može udariti ako je strah u čovjeku, ako se čovjek boji konja. Ja ga se ne bojim, isto tako ni ovaca, ni koka. Životinje su najveći prijatelj čovjeku. Ja sam siguran u to. Ja kad dođem umoran sa posla, sa puta, pa mislim da me najbolje razumije moj tornjak Dona. Moj did je držao krave, velika goveda, konje i prije 17 godina je dobio moždani udar, i sad je živ, i kad je on dobio moždani ja sam imao 6 godina. U mojoj 5. 6. godini kad sam već dobro prohodao, protrčao, svako jutro did je ustajao u 5, ja sam ustajao u pola 5. Znači virim na prozor kad će on izići, ja gas vani za njim. Idemo kravama, idemo konjima, idemo krmadima, idemo na pijacu i tako je to sve krenulo. Ja i dan danas volim otići na pijacu bez trgovine, a idem trgovati isto, znam otići i povesti janjadi i kupiti pilića. Baš sam jednom krenuo iz Turbeta sa punom prikolicom živine, što pataka, što čurki, i stao na benzinsku gore od Turbeta prema Travniku. Izlaze ljudi, čude se, ne mogu da vjeruju. Mlad momak, to tvoje, to sve tvoje. Pa ljudi rekao, jest. Pa daj da mi kupimo po jednog pačića. I svi su oni kupili po jednog pačića, mislim da je to sve bio poklon nekom čovjeku. Ali su oni kupili namjerno meni kao podršku. Pored svih ovih poslova, evo stignete proizvoditi domaće likere, rakiju i ostale poljoprivredne proizvode. Što sve imate u vašem asortimanu? Imamo sok od arvenije, 100% sok. Imamo rakiju, šljivu od naše domaće šljive. Imamo jabukovaču, isto tako od naše domaće jabuke. Možete slobodno poslije pogledati stabla. Svake godine pravimo rakiju u većim količinama, nešto prodamo, nešto ostaje za kućne potrebe, za poklone našim prijateljima. Imamo znači svoj domaći paradajz, papriku, krompir, jabuku i to će sve biti u našoj voćari. Dobrodošli u
našu malu voćaru, voćarna bajka Viko. Možete pogledati, imamo likere, imamo preko 20 vrsta likera, imamo domaći orak, imamo domaću salatu, domaći mladi luk, uskoro stiže naš domaći paradajz i paprika, imamo našu domaću rakiju, imamo domaći sok. Otkud ideja da otvorite voćar? Pa gledajte, kući prodajem isto tako sezonski i tako da je s tim i došla ideja da otvorim malu voćaru. Voćarna bajka Viko ime je dobila po najmlađem članu obitelji, tata, sin. Rodio je se u vrijeme kad sam ja razmišljao o imenu voćari, tako da je sve došlo mogu reći, spontano i ime i voćara, ali zadnjih par godina to radim, tako da